sizomkhonza, sizomkhothamela, sizothi wena Jehova uNkulunkulu wethu. Igama elithi uNkulunkulu kithi ngelapho Jehova wedwa, akekho omunye uNkulunkulu okhona nangaphambili, ungokuqala wena baba ngokugcina. Sizosho njalo, sizosho lokho singqongqoza ngezithunywa zasezulwini, umprofeti Isaiah Shembe ofika wavusa uNazaretha lapha emhlabeni, naye lapha emhlabeni lapha eMzansi Afrika. Singqongqoza ngezithunywa sakhe indodana yakhe uYeshua owafika lapha emhlabeni, wafundisa ngombuso wezulu, into ekade ingekho ekuqaleni. Kwakade kungakhulunywa ngombuso wezulu, kwakukhulunywa nje ukuthi mase ngifile ngiyomdulela, ngiyohamba ngiye kobaba omkhulu. Kasho njalo incwadi zoDavide ukuthi manje insuku zami seziphelile ngiyomvela ngiye kobaba omkhulu. Kodwa uJesu wafika wathi cha, ukhona umbuso wezulu la uNkulunkulu athi mangabe abantu bakhe ababizela khona. Wangagcina lapho wasicelela ukuthi lo mbuso wasezulwini awehle ezulwini uzohlala nathi emhlabeni. Thema ifika uShembe wayesezama ukusifundisa lokho, wayesesifundisa lokho ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphile lapha emhlabeni, bese kuba khona abantu abathi belapha emhlabeni kodwa baphila impilo yasezulwini. Sifundisa lokho-ke, uShembe ufuka sinikeza lokho. Kuthe inkonzo ezayifika ekuqala ngaphambili seyifundise kabanzi ngokusindiso, kodwa uShembe wafika wehluka yena ukhuluma ngokungcwele, ngoba ukungcwele kukuphila impilo yasezulwini ulapha emhlabeni. Ziningi kakhulu izinto okumele uyiyeke mangabe ukuze ube ngcwele. Ziningi kakhulu futhi izinto okumele uzenze ukuze ube ngcwele. Waphuma eceleni uShembe ey'nkolweni zabamhlophe ezayifike nabamhlophe ezazithi sindiso, ngoba zayingayichazi kahle insindiso ukuthi imi kanjani. Kwakuthi nje bayilethi nje sukume phambi kwebantu uvume ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, bese bethi-ke uyasindiswa uma usho njalo, bese ubuyela-ke emuva wenze zonke izinto lezi enqatshiwe uNkulunkulu kusukela kubaprofethi. Bese bethi-ke awusaphili ngaphansi kwalowo mthetho. Wafike-ke uShembe wenqaba lokho, wathi cha, uNkulunkulu akashintshi, akagugi, akaguquki. Izinto ayishilo ngabaprofethi kusukela abaprofethi basendulo kuze kube namhlanje isekhona, iseyizwe. Ngisho ukuthi-ke bantu basePhalameni, inkulu impi, inkonzo yethu izoba ngeyofakazi, ngoba ngenzela ukuthi sikhulume bantwana basePhalameni, ngoba unyaka usuya ngokuphela, amaviki ashiya ngasemaphethelweni. Kubalulekile siyibongele uNkulunkulu esithwalile. Abanye bakhona nje kuleli viki bazobe ngekho ngelizayo, abanye bazobe ngekho ngaleli ngaleli. Mhlawumbe kubalulekile ukuyibongela uNkulunkulu siye sonke, ngoba njengoba silapha nje noma simisiwe lapha ngaphambili, kodwa sithunywe into eyodwa bantwana bePhalameni, sithunywe ngokulingana ukuthi sisekele umbuso kaNkulunkulu emhlabeni kuphela. Nansi into esiyithunywe sonke njengoba silapha, abantwana abancane bathunywe lokho, nabadala nabancane, nabesilisa nabesifazane, sithunywe umsebenzi wonke ukuthi akukhanye ukukhanya kaNkulunkulu emhlabeni ngathi. Ababe khona abantu athema ethi uYeshua umbuso kaNkulunkulu awehle ezulwini emhlabeni. Babe khona abantu abavula izandla ukukhongozela ithike labantwana basePhalameni. Inkulumo yempi bantwana bakholwe khona. Ngeke ngathandi kakhulu mayize umkonza ngawufakazi ukuthi ngikhulume ngawo. Abanye abantu baye bethathe leyo line bangabe sakhuluma lapha empilweni zabo. Kodwa ngiyethemba ukuthi akuzoba njalo, ngoba njengoba silapha uNkulunkulu usiphathisile sonke. Nami ungiphathise lokho engikhulumayo, ungiphathise ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi yonke lezi zinto esibhekene nazo lapha emhlabeni ayiqali lapha emhlabeni, noma ayiqalanga lapha emhlabeni, kodwa zisuka ezulwini, zisuka phambi kwesihlalo sobukhosi. Kwathi uLucifer ekhishwa ezulwini, ekhishwa ejikijela lapha emhlabeni, lathi izwi kuwe emhlaba. Wathi mayifika lapha emhlabeni wayesenza izikhonkwane, wenza izisekelo zonke, wavala ukuthi lapha engixoshwe khona abangixoshile abangezi lapha. Lo mhlaba ube ngowami, angiwubuse lo mhlaba ngokuthanda kwami, angiwubuse lo mhlaba ube ngowami ngoba bangixoshile le. Bantwana basePhalameni, kwase ukuthi leli lizwi ngoba wayeselizwile selaze lithi umbuso kaNkulunkulu kufanele wehle ezulwini uze emhlabeni.
wayeselizwa lelo lizwi ukuthi awuliyingozi lelizwi lo mbuso engixoshwe kona ezulwini usazophinde wehle futhi uze lapha emhlabeni. Wayesekhanda ikhonkwane abantwana basePhalamende enzima. Wayesewubamba umhlaba ngezandla zakhe ucontroller ukuthi noma befika lapha bethi bezovusa lo mbuso kaNkuluNkulu kodwa akubalula kokunye futhi akukwenzeka kuyoba likhulu. Wayesehlisa zonke izinto abantwana basePhalamende wehlisa ngisho iconstitution engamele izwe. Wathi le constitution ngoba ilapha emhlabeni ngifuna icontrol yimi. Ngifuna zonke izinto eziyizono ivikele. Futhi zonke izinto ezikuphila nezithandwa uNkulunkulu nezifuna uNkulunkulu uyichithe. Njengoba nibona nje abantu basePhalamende awusakwazi ukukhuza isono manje. Ngoba uma ukhuza isono kuvuka abantu bethi umthetho wesisekelo wezwe uthi lento isho ayifuneki. Njengoba simlapha nje khona izono uhulumeni anqabayo ukuthi sishumayele ngazo sithi zizono. Khona izono ezivikele uhulumeni sekwakhiwa ngisho inhlangano ezinkulu ezivikela lezi zono. Make wathinta lezi zono ulala usumangalo usunamacala u7 noma u10. Uvuka le nhlangano ikumangalele, uvuka le nhlangano ikumangalele, uvuka le nhlangano ikumangalele. Kodwa lento ikhulumile iseBhayibhelini sencwadi engcwele. Ngisho ukuthi sinale inkinga abantwana basePhalamende. Wayesengena ngisho ezikhungweni lapho esisebenza khona abantwana basePhalamende. Nazi izikhungo zokusebenza zavala nazo zavala. Iminingi imithetho kwathiwa ngesabatha awuze emsebenzini. Wathi 23 wathi awuze emsebenzini. Zonke izinto zikaNkulunkulu zangenzeka. Umhlaba wafuna zonke lezi zinto eziwu7 ukuthi sikhonze ngazo umhlaba singakhonzi ngazo uNkulunkulu. Akagcinanga lapho abantu basePhalamende mhla eshaya ikhonkwane zakhe omubi. Wazi wenza ngisho amasonto, wenza amasonto akhe ukuthi mawuthi ufika indaba yokukholwa athi umuntu hayi nami ngikholiwe. Hayi nami ngikholiwe. Awukholiwe na? Ya ngikholiwe. Hawu ubona sekuthendela ivideo ngokusheshsha esenkonzweni evathile. Hawu okay. Bengikhuluma nobaba Nkosi izolo ngithi iyangimangaza lento. Iyangimangaza lento. La emsebenzini sikholiwe sonke. Kodwa lokhu kukholwa sikholwa akufani. Mabe hambile bese endaweni baphuza utshwala. Kahle nje futhi akubafihli bamntshontsha baqashela abazicashwa emabandleni abo uyaphuza utshwala akunayo inkinga. Awukho umthetho ukuthi ungaphuza utshwala. Ngoba bafunda incwadi ethi ungena ngomlomo kunjani? Akoni. Lokho kuphumayo kuphela. Bese bengena ke ingulubeni bezidla. Bese bengena ematshwaleni bayaphuza. Bese benza zonke izono beyisekela ngevesi. Inkinga ke leyo bantwana basePhalamende. Ngisho izikhungo zokusebenza usuka lapha uyinkosazana ka25 umama ka14 uthi ungena enkampaneni ithi inkampani sifuna amabhuluku thina awukwazi ukuhamba lapho ungafakile ibhuluku. Ngesikhathi ufaka leli bhuluku enkampaneni kuqonyisa inhliziyo iyancengwa ukuthi uyalibona yini kodwa liyakufanela. Uyalibona ukuthi lihle, uyalibona ukuthi akunankinga. Nganayi neCEO uyalifaka. Wena uyini wena ngoba uyaklina la kule nkampani. Nangu umuntu uphethe uyiCEO ufaka ibhuluku. So manje wena yini ulenyanyani kangaka phela akuwena olifuna inkampani ethi lifaka. Bese lifaka. Aqale ahambe nesiketi sakhe asifake lapha elokhareni aphume umuntu angene esiketini sakhe kodwa iyancengwa inhliziyo ngelinye ilanga yothi ayi ngijayile ngeke ngisashintsha asho ngebhuluku ayongena ematekisini. Iyancengwa uthi hayi yothi mahlanga nabangani bakhe bethi oh kaze kufanele ibhuluku. Akafanele ibhuluku. Uyancengwa ukuthi gqoka lento wena. Hayi ukuthi kuliwa naye, hayi ukuthi kuliwa nani, kuliwa nezwe lithi umbuso wakho Nkosi awehle ezulwini uze emhlabeni. Intando yakho yenzeke emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Kufanele bonke abantu abalapha bathi liyafika izwi laNkulunkulu bafike sebethinta udaka. Bangasenazi izandla zokuphatha izwi likaNkulunkulu. Bangasenazi izandla zokuphatha umbuso kaNkulunkulu. Ngoba zonke lezi zinto ziwudaka abantu basePhalamende. Zenza ukuthi izwi likaNkulunkulu libe soyela abantu abazokhongozela ngoba izandla zonke zidwele udaka. Ungakwenzi lokho awenza lokho. Ongena ungcengeli uyaphuza. Ongaphuzi unemoya.
ungenamoya ufaka amabhlukwe noma ngowesifazane ufake makeup ubani ke mayese wakha la mabandla usathana mayese wakha awasho lutho ngesono into enkulu nje ukufika bese kukhulunywa lokho okukhulunywayo uthi komunye uthi niba izoni motivated sinners bakhuluma ukugashula izinto bekhuluma kodwa abasho lutho ngesono ngoba uma singahlangana lapha singakhulumi lutho ngesono so bese singaba kaNkulunkulu kanjani ngoba into ewephula umthetho eyisono ukwephula umthetho kaNkulunkulu uma singakhulumi ngomthetho singakhulumi ngesono sihlangene ngani kanti la conference sizo motivateana so kuma lapha singama motivated sinners nathi njengabanye ofuna utshwala aphume efike eshaya iglass yewayini alala bheke phezulu athi liyasiza kakhulu kwi-digestion zonke izono zinento engcono asikho isono kuthiwa nje isono lesi isono sinento sine-tech benefit for inyama basho njalo emsebenzini bathi hawu lezi intshebe yini ungagundi ngoba phela i-safety ithi gunda ngoba mawufaka i-respirator i-mask manje ama-fumes ayangena lapha entshebeni funa intshebe uyigunde ukuze ube safe bese kumanjani-ke uNkulunkulu hayi wena uchef kule nkampani uyapheka udlule emabhodweni gunda le ntshebe yakho gunda lesi silevu ukuze kube njani ngoba ushefu fanele ube clean zonke izono zasephameni zine-tech benefit ukuthi yenza lesono ukuze kube nje yenza lesono ukuze kube nje angisho abantu abasebenza lapha nje ema-airport iyaphoqa i-uniform ukuthi ibe ngamabhlukwe ngoba ufuna ulale ngaphansi kwe-engine wenze lokhu kodwa uma usuyikhumula phela uma usuzo eteksini kufana ugqoke into zakho kodwa uma usuyeteksini iyayigoke lapho ngokuphoqwa isimo sendlela kusebenza ngoba sihamba kuma-stebhisi mhlawumbe ingubo engakuphazamisa siye sikumukele lokho-ke sithi cha usemsebenzini kodwa uma usuphuma usubheka emzini wakho usuyakini yini manje uyancema phagqoka leli bhlue ukuze umbuso kaNkulunkulu ungezi mawukakhona omunye nganoma nawe esebenza e-KFC uma esebenzaphi kodwa sasinala ebandleni angimazi wayesebenza kiphi inkampani kodwa naye wafaka amabhlukwe wayewumama nje ka-14 wayifaka leli bhlukwe ngokuphoqwa-ke isikhungo sokusebenza wafaka leli bhlukwe kodwa ngelinye ilanga wangena emzini wendoda nalo eseshaya ngalo namabhankambuzi asika izulu lakwenyanya kakhulu lokho kwaba indaba enkulu kakhulu ngoba nje basingamona thankulunkulu nje asibona abantu siphambi kobuso bukaNkulunkulu yonke into yenzayo uyabona khona into ongayenza wena uthi hayi ubani ongibonile akekho ongibonile kodwa izulu likubonile nalo mama wasehamba ngalo leli bhlukwe aze angena ngale kwakhe angene ngalo aphithize nendoda yakhe ayinankinga wavela ibhlukwe emsebenzini kanti uNkulunkulu usebalekile kulomuzi nendoda isiyincengiwe nawe yazi yavuma uma uyaqomisa abantwana basekuphakameni ngathi ngakuhlanyana hlale wethuke izinto eziningi hey baleka wena unga understand izinto ezingekho ngithi-ke sikulelozo ke njalo abantwana basekuphakameni sikuleyo ndawo sikuleso simo sokuthi sezweni lapha khona imibuso yakhona inqaba ukuthi umbuso kaNkulunkulu wehle nathi siyengatshelwa imisebenzi silapha nje abanye abafuna abanye balapha nje baphunyuke ngembobo yenalithi inkampani ziyabafuna abanye balapha nje izimo zemali ziyenqaba imali ivele yathathwa kuyena yasuswa kwathiwa zizobona ukuthi uzwangani leli sabatha lakho konke lokho nasobantu kuyizinto esibhekene nazo ngabanye kuyafuna sihlale sigonane sihlale sicingane ukuthi mfowethu kuhamba kanjani ngoba sisempini abantwana bokukholwa kodwa-ke nami ngiyayibongela nje ngalowo mazwi abantwana basekuphakameni sisesikhathini sonyaka la uphela khona nginovalo lokuthi ma singadedi ithuba lokuthi abantu bayibongele uNkulunkulu bakhulume mhlawumbe abanye bazobe bengekho ngeviki elizayo ngoba abanye bayavala abanye bawothisha abanye basemafemini avala kunjeya ngoba sisezweni lokuhlupheka lapha
sezwe lokuhamba uNkulunkulu usigonile-ke abantu ababoni ukuthi siseyintabeni asikho emakhaya izodeda kithuba nje bonke labo uNkulunkulu abazokhuluma nangesonto elizayo mhlawumbe soba nalo ithuba bengayicindezela abantu inkonzo wami ngasifike lapha ko-11 soniyona inkinga akukhola sisuke siyakhona sisuke siyohlala ngaphandle singaze sikhulume izono lapha ngaphandle kanti uma silapha ethempelini sisuke siphephile abashiswa ilanga njenganangoba umthetho bathola amabhrela bayingozi dedele nombani abantu basekuphameni Oh